नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो खबरो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 75व्या स्थापणूक दिसाच्या फाटभुंयेर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड असोसिएशन हांणी पयल्या आंतरराष्ट्रीय कायदो परिशदेचें आयोजन गोंयांत केलें. ह्या वेळार सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश डॉक्टर जस्टिस डी.वाय. चंद्रचूड हांणी वांटो घेतलो. ह्या वेळार उलयतना सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड हांणी सर्वोच्च न्यायालयाचे आतामेरेनचे निवाडे थळाव्या भाशांनी अणकारीत केल्या, जाका लागून सामान्य मनशाक ह्या निवाड्या विशीं म्हायती मेळपाक मजत जातली अशें सांगलें. Is not really something only for the judges. We have adopted many initiatives in the course of celebrating the 75 years of the Supreme Court. We began with an inaugural last year, and now we have launched huge number of initiatives. As you know, we are on the anvil of constructing a new building for the Supreme Court of India, because I felt that we have received this building as a heritage from those who came here before us, and what do we leave behind for posterity? And the idea of the new building is to create 29 new courts. The bar is now expanded. As we see, Sister Sapna, you would see so many women lawyers here who are present. That reflects the changing demographics of our nation and our profession. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश डॉक्टर जस्टिस डी.वाय. चंद्रचूड हांणी आयज राजभवनात जाल्ल्या कार्यावळीत राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय हांच्या ट्रेडिशनल ट्रीज ऑफ भारत ह्या पुस्तकाचें अनावरण केलें. हे वेळार मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाजीर आशिल्ले. राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय हांचे हे 244वें पुस्तक, जातूंत भारतांतल्या पारंपारीक झाडां विशीं सखोल म्हायती उपलब्ध आसा. ह्या वेळार उलयतना सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड हांणी हे पुस्तक ऑनलायन पद्दतीन उपलब्ध करून थळाव्या भारतीय भाशांनी अणकारीत जावचे अशी इत्सा उक्तायली. I would only request I would make one suggestion very respectfully, which is that we can really put out the book online now and have the book published in all Indian languages. As the Honorable Governor said, it's been part of our mission in the Supreme Court to translate all the judgments of the Supreme Court into Indian languages. In fact, 37,000 judgments of the Supreme Court have already been translated into Hindi, right from independence until today. We're translating judgments into every Indian language. I'm sure we'll also be having more judgments translated into Konkani, in Marathi, in Telugu, in Malayalam, in Tamil. Because that's the way our people will understand the work which we do. And I think by putting the book online and translating it into different Indian languages, we'll really carry the message of this traditional learning to all our communities across India. हे वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी भारताच्या पारंपारीक दायजाचें म्हत्व सांगपी ह्या पुस्तका वरवीं लोकां मदीं जागृताय घडोवन हाडपाचें काम राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन करता अशें म्हणत तांची तोखणाय केली. I extend my heartfelt congratulations to Honorable Governor for the success of his endeavor that symbols of the deep-rooted connection between our ancient tradition, our natural environment, a connection that has shaped a very soul of our Bharat. I am very happy and honored to witness the success of Honorable Governor's research journey that has culminated in this literally the piece of the art narrates the tale of our great nation. The release of the traditional trees of Bharat comes as a continuation of the Honorable Governor's inspiring work, follows the heritage trees of Goa, and which was published just few months ago. I would like to sincerely congratulate Honorable Governor for his efforts towards creating the awareness about our natural heritage and our bringing for the profound wisdom that our ancestors cherished and practiced. सरन्यायाधीश चंद्रचूड हांणी फुडाकार घेवन सर्वोच्च न्यायालयान आतामेरेनचे निवाडे थळाव्या भाशांनी अणकार करून लोकांच्या सोयीचे केला अशें ह्या पुस्तकाचे बरोवपी राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय हांणी हे वेळार सांगलें. Now India is considered as the most vibrant democracy in the world. I am remembering one thing. Immediately after our constitution came into existence, the world famous constitutional expert Ivor Jennings, he visited Madras University and made a speech there.
In that I am not going to the details. Too long, too rigid. He criticized not only the contents in the book, but the Constituent Assembly members also indirectly he made some unnecessary comments according to me. But you see, our Constitution stood as test of time after 70 years or 73, 74 years after that. But Ibogenics prepared the Constitution for Ceylon, Nepal. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू 3 आफ्रिकी देशांच्या भोंवडेर आसात. ह्या दौऱ्याच्या निमाण्या पावण्यार राष्ट्रपती मुर्मू हांणी मलावी हांगाच्या श्री राधाकृष्ण देवळाक भेट दिवन पुजा अर्चना केली. आयज ही 3 देशांची भोंवडी सोंपोवन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू स्वदेशात परततली. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आयज राजस्थानाच्या एका दिसाच्या दौऱ्यार आसात. ह्या भेटे वेळार ते सीकर हांगा सौबासरिया ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूटच्या रुप्या महोत्सवात वांटेकार जाले. हे वेळार मुखेल सोयरे म्हूण तांचे उलोवप जाले. आज हालात बहुत बेहतर हैं. तब के हालात का वर्णन नहीं करना चाहता, पर आज के हालात हैं कि कानून के सामने सबकी समानता है. पैट्रोनेज इज नो लॉन्गर अ पासवर्ड टू कॉन्ट्रैक्ट और अ जॉब. देयर इज रूल ऑफ मेरिटोक्रेसी. प्रिविलेज पेडिग्री हैज यील्डेड टू मेरिट. और आज का जो शासन है वो पारदर्शिता का है, उत्तरदायित्व का है. इसमें भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है. टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जा रहा है. मुरगांव नगरपालिकेचे आदले अध्यक्ष नंदादीप राऊत हांणी आपल्या समर्थकांसयत आयज काँग्रेस पक्षात प्रवेश केलो. हे वेळार गोय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार आनी हेर पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले. खबराकारांकडेन उलयतना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हांणी लोकांमदीं काँग्रेस पक्षा प्रती वाडटे समर्थन हे फुडल्या काळात काँग्रेस पक्षाक सत्तेर येवपाक मजत करतले अशें सांगले. आईसीसी इंचार्ज सेक्रेटरी इंचार्ज डॉक्टर अंजलि निम्बाळकर इनके मौजूदगी में वास्को के एक्स चेयरपर्सन जो काउंसिलर रह चुके हैं नंददीप राउत, इन्होंने आज बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं बड़े जोश के साथ कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया है. और मुझे यकीन है कि आज पूरे गोवा में जो लोगों का जो जोश है कांग्रेस पार्टी के विचारों पे, जो हमारे लीडर श्री राहुल गांधी जी ने जो भारत यात्रा की, और आज हमारे लीडर राहुल गांधी जी जो आज हर छोटे बड़े व्यक्ति के लिए जो लड़ रहे हैं, उनकी जो आवाज है, मुझे लगता है कि पूरी गोवा की जनता में एक जोश आया है. और मुझे यकीन है कि 2027 में वास्को की जो सीट है वो कांग्रेस पक्ष बहुमत से जीतेगी. काँग्रेसीन प्रवेश घेवपी आदले मुरगांव नगरपालिकेचे अध्यक्ष नंदादीप राऊत हांणी आपल्या समर्थकांनी फाटबळ दिल्ल्यान आपूण काँग्रेस पक्षात प्रवेश करून लोकां खातीर वावुरपाचे कार्य करतलो अशें सांगले. सिंपल है, जो अभी गोवा में इश्यूज आ रहा है, लैंड ग्रैबिंग है, वो बहुत इश्यूज है, बोल नहीं सकता कि उस पे सीरियल नंबर बहुत है. इसके लिए लोगों ने मेरे को फोर्स किया, मतलब ये किया कि तुम यही फ्यूचर है, आगे पॉलिटिक्स में कुछ है तो कुछ बनना है, तो लोगों के लिए काम करना है, तो ये पार्टी कुछ कर सकती है. और मेरे को लगता है अभी आने वाले पीरियड्स में गोवा में 100% सरकार बनेगी और वास्को का, दाबोली का और मुरमुगांव तालुका सीट 100% काँग्रेस के हाथ में आएगा. 55व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवा खातीर मिडिया प्रतिनिधींच्या नोंदणीक आयज सावन सुरवात जाली. 20 ते 28 नोव्हेंबर मजगती गोंयांत 55व्या इफ्फीचे आयोजन जातले. ह्या चित्रपट महोत्सवात माध्यम प्रतिनिधी म्हूण नोंदणी करपा खातीर 1 जानेवारी 2024 ते 21 वर्सां पुराय करप गरजेचें आसा आनी मुद्रीत, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल वा ऑनलायन माध्यम संस्थे बरोबर संबंधित वार्ताहर, छायाचित्रकार, कॅमेरा पर्सन वा डिजिटल कंटेंट क्रिएटर आसप गरजेचें आसा. ही नोंदणी प्रक्रिया my.iffigoa.org ह्या संकेतथळाचेर ऑनलायन पद्दतीन उपलब्ध आसा.
पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तसेच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकतात। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात। तो मेरेन नमस्कार।